tunia hi Thilha Thusim khat ana seikit no hitin heche Thusim hi gamdang mundang a thilso a hi in angai nop na ding a het nop na ding in keito bangbang a kahin sei ding a hi nithla lang pungni makhai don vel a hin kaloi pa to mun khatnat se ding in gari new a hin ka kipan do hlon in a hi chom khat ka thlai zo hlon a hin kaloi pa chun gilkil a ume cha ga don pa hi te atin hotel khat na hin cha ka don hlon in a hi le kaloi pa phone chu a hunging in aman jong aga ho pin a hi le apaniau gari a accident a hi dan a hin sei pe pha na vin keinin jong gang ta in accident na mon lang chu ka zon hlon ta na hi keini jong ka thlung pai hlon tan amun achun mi pi jong anadim se nin a hi apaniau chu lampam khat na hin analup sa ovin alu chu pona anatom ovin akeng lang khat jong avuna ki khai mai to banga khu anapen de in amazong hopi thei a hi tapon a hi akom achun truck khat jong anaki khamin a umdan hi hechi truck chun a hir kha dan in a sei ovin a hi keinin jong gari ahung thaile ho chu kana kham go ovin a hi le anu neu te jong ahung thlung pai ngal ta vin chu in apaneu chu gari a ka hab do ovin hospital lang ka del pi ta vin a hi akito khana a serious valje chun doctor honjong gangta in operation room a poilu novin ke ho se chun apolang a athiding a hinding kichapum in kanga atavin aji acha te jong mi thlilong pum in hospital to na ning khatna chun anu chu akoi ovin ato ovin a hi chu in pungka thumlang zo a hin operation room akonin a hin tol do ovin ICU a atol lut pai ovin a hi keila kaloi panjong doctor khat chu ka ga hopi hlonin a hi le doctor pa chun tu ta di a hi imacha a ki sei thei nai pui nang ho patient family na hiu ham atin keinin jong henge ka ti hlon le ne hin jui hlon in atin ama to na room lang achun ka jui lu hlon ta na hi hechi achun doctor pa chun akito kha na hi serious val in athi ding a hinding ke honjong ka sei thei powe a thlo azong thisan lut atam in ana gu ho jong achip min achu lang chan jong se a hitan hije chun adam ding le athi ding chu pathian khut a hitai atitan a hi chu phat nin kaloi pan jong sum iza lu ding hi jong le na zo chan na bol thei chan a hin do te na ding ani bol pe ovin atin a hi le doctor pan jong ke hon jong patient adam ding ka doi ovin hije chun ka zo chan u ka bol thei chan u ka hin bol go diu item khatna akizo lo kha ajong le na thlasi lo diu a hi atitan a hi lang khatna ken jong in langa ki le ding chu nop ka sa thei tapon hije chun hospital achun kaloi pa kom achun ka den ta na hi zan ge ding a hi phanin lupna to na ki su lo a hi je chun chapang hol lelwal khan te katin kaloi pa kom achun IP hile nanu niaw dal hatin chapang ho hi in langa ga tha do hi te katin a hile kaloi panjong an new koma aga sei in chapang ho chu kapui hlon in atha do ding in ka hung hlon tan gari lin achun kaloi pan chapang ho chu apun ken ka gari niaw chu ka tol in kaloi pa in lang chu ka zon tawin hi hiti chun chapang ho chu ina ka hindal hlon in keini chu gari len a hospital lang ka hin zon ki hlon ta na hi le lampi achun gari sung chu annam se khat hung nam in a hi wang in kenjong ka seipun ka loi pan jong hemai the a hi wang in aman jong a sei di pun Kihet mo sa ta in ka hung hlon in a hi le thakhat nin ka loi pa chun akin ta bang khun anung lang agol hi akithem in kenjong ipiti ham katin a hi le ka loi pa chun kanung lang ka gol hi ipi ham khanin khuna hi ta ahung ki zu to kilowe atin kenjong cho na lungel hinte katin
ka gin mo wang in a Kichat kha ding ka nop lo je chun Thusim ka pan do in Thusim ka ki ho pi ki nin hospital lang chu ka hin zon thon in a hi hi cha pa chun ka loi pa ko ma imacha ka sei lo wang in apaneu chu damta a inlang ki le ding in ka ta san ta pun a hi aje chu min a sei bang in ikinai pi kham khat a beiding pha le e ki het sa masaji e atiu to bang in apaneu in ka loi pa chu a hin ki het sa hiding in ka ging mo tan a hi chom khat zo in ke ni zong hospital ka thung thon ta na hi le ka loi pa kom achun nang analut masan ken phone hin bol ta ding e katin ka loi pa chu ka solut masatan ke zong phone ball pum in parking kom la achun ka kivel le len a hi le ka masang a street light ni ke ka athim na don khat na chun mi khat ding tabanga he kamon ken zong security ho hinte katin akom lang chu phone ki ho pum in kanai deu deu in a hi le ama zong chu kamasang achun all in ache in kenjong ka vegijin a hi le light wa na a hin pha na chun thakhat nin a hongmang zap ta na hi chu pha nin kenjong no mo ka sathim tan gari sung a ki to hen katin gari na lang chu ka zone in gari sung achun ka to in phone a ka ki ho ovin a hi chom kha zo in kenjong phone a ki ho pum achun gari mirror chu ka ven a hi le anung lang sit na chu mi khat to tabang alu chang se ki mutabanga khu ka mupel jamin ka kinlap jing in a hi chu pha nin kenjong hita he kyom umle thildi thelo khat khan te katin ka loi pa na lang hospital sunglang chu ka zon tan a hi le ka loi pa jong zan sort a hi ta wang in I mu thelo in apolang a ahung po to ka ki to thon in ka loi pa ko ma chun hoya na che god ham ka tin a hi le ka loi pa chun hung ta di o thu khat na sei pe inge atin aning khat na chun ka to thon in a hi le ka loi pa chun ka to na muna a I mu ta banga khu ka in a hi le tha khat na ka mai a hin ki beng in chi je a chu ke jong no mo ka sa in nang na lang a hung go ka hi atin a hi ken jong ka loi pa ko ma chun ka thil tu ho chu ka sei in apolang a ka po do thon in a hi le gal a kun chun light wa in ka gari a kho chu asung achun mi khat to ta banga hi ka mu thon ta na hi ke ni jong ka ki ve to thon in gari kom lang chu ka nai phei thon in a hi le gari sung achun koi macha ana pon a kom la ajong koi macha ana pon a hi chu pha nin ken jong ka loi pa kom achun bai no mo sa hi in lang na paneu in a hin ki het sa a hi dem ka tin a hi le ka loi pan jong ken jong khuti ding a ka gin mo thim a hi ka sei do lo wang in azo a ka thil to ho chu ka gel le ka gin mo thim a hi tai a hin tin a hi chu in ke ni jong hospital sung achun ka lut ki thon in anu neu to ke ni to ka thum uwa chu ki ho lim pum in ka to uvin a hi le jingka lang pungli la vel a hin doctor ho khat a hung in apaneu beidan a hin he sa ta na hi doctor ho thu sei chu ka loi pa nu neu chun aza pha nin aka min apeng in imacha thu ki ho lim pi thei a hi ta pon a hi chu pha nin ka loi pan jong in lang te a het sa in doctor ho ka ki ho pi ovin ambulance khat ka ngai to ovin in langa ka pudo ta vin a hi Thusim chan chun a ki chai tai